It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba Africa sebano enchiremu eni. Abraho sama abato DL kasebo pono so echiremisem. Aya Electricity Company of Ghana Trinitiam. Eka ne say ECG. Wanum kura bata ewo achemwata wanum box supply point aya point station H. Mika sendra da eja tumi toma. Ahoro sema asie no enya semkuma kran. Ne hwima wo da beto abonten so echiremagya no ehya sendra da. Ema na abo anopa du baako ene gya hia ase amekese no. Atimi ahye asese na wa be na japade bi ho no ma. Eha adwenye pa na nka na echiremsem. Wanum acting aya transformer 2. Ene bo adwuma mpote wono meboa. Ma de hia wono mugu aya achemwata. Box supply point aya station H ne so no ene. Won mi renka de no atimi akosuma afiri sei. Transformers ahodo agya tomu no enya semkuma kra make say aya ba ho sem ye pa na nka na chiremsem. Odum judgment ko moden ma ho ye ha ekopia make so moden etimi eso jana no de nanso me ahodo bia wonom nya nyinam kanea edi free achem water bok aya supply point station H no o maso ba hye pa me ne bi te sem Adenta Madina Legon 37 Kanda enim potem ho no ko pam achem water de mutia tie free sem eje na to wonom box station ho no ba ha dwen ye pa perifogu so moden SS na yem kane ahodo ate akono so monsa etimi aka biem entua na ho sama make se no esi endrada awo achem water box supply point station H no eka yisi jadwuma ko no ho make se no akwa ho se ye pa wie ye de mu chechire mu nyinada ede som ye na tefo Sikapa hwemfoni egu eye Facebook no so ye ageta omudu ho ntamu mponi na omudu ho no dia na chese kabibia be ye mudum so dum so ekure ha adwema ya so aye hye show wey asemo ko eka baba no pa ye besre eja hye na am say ya doso dodo ya hye ne ya doso esi afiwe mu kra de me kai kra na kai ba ye 10 15 aden we de Ghana fie ma ye nyina ho kafra because de asie de said etie bia no kobla ne ho akodim mamwa wo me ahodo bia mbobo din no Sawo Adenta Madina Legon 37 Kanda achemota ne mpotem na esa mekese no wanyinam kane ne maya mesra wada enya bo apayo frisem eye achemota box supply air point station H eja to no mandra da mekese on transformers ahodo no ahye to mugu super fofronti wei se wonya nkane afache wo enya bo apayo sika yenkoya ni makasebo no Yentu akase bone so na Ghana Water Limited for the nsema betudwa e de afankane a entimi engina ne na so echirema ya de how kase pa na eba from mountain mo san say company no echirema eno nam so ama ye low voltages eba san so na plant e wo mountain mo ye miensa chese say ya afekra na mu siesie eno nam so mo ntimi en supply ensuo enfe ma ye timemufo mo wo honom na bracket ahudie bi ekoso ema voter regional eye production manager Ransford Nijan Amo assign ye no di tudwa na okire se eye plant no pando ene agodome eno no chese ya di ankane anu entimi engina so a low current ane wo honom eno nam so ama ye kotoni ma bosom ni de to so miensa e won fimpi mienu ni aduonu num ni de chese nkane anu enya de egina ne na so ye kura nti omo bo modin ase ombetimi de hyehyɛ pa egu akwam no matimi ase o ha we ya no sanse okwa ye pando ene eye soga kofe a eye district e wo honum nyina no oha kese pa ana omo famu e wo honum na yade nso so omo hwese omo de adesrede e de to abanim se omo pa bibi na omo nye emfa ema won sanso na omo de chopa kese e kwa omo ntimi enya nsuo ni so omo fa omo boni na enche om na emom enya buapaye omo ba mode ade nhyehyɛ pa gu akwam se omo betimi asoply nsuo e de ama obi biara yentu akase bon so yenyina mo e wo Ghana ma pani John Dramani Mahama na kachi na nkra betodwa echirema Ghana mampeni bema opwata John Dramani Mahama ne yakopɔ ya do bon homoden ne watimi apa dwumade be ontuma no ye code of conduct edema aban appointees ni nyinada e wona adwadan kotori ma bosma traso num emfempem mienu ni edenu num a Ghana mampeni ehwe nso betimi aboma nhyehyɛ pa atimi akosom e wona fua maako hane aduonu a obetna benwa suei wadi esom Ghana mampeni o kiremu a dwumade wei etodwa e wendrada emram eye Facebook page edema oswafo no on in charge of government communications
Felix Ofosukwache ekase na ochire misem Ghana man penin John Dramani Mahama ahye bosem na panti se no epese obi adi mena so na hyehye pa etimi bo adwuma yedi so ma Ghana nti ompese obi apa odo ono akasa ne pe beba beso ma Ghana se de ono apese be dada na nesikadie yedi ensam mienu bosikam oman sika ne yedi se yam Ghana man penin John Dramani Mahama empese sa ne moto be koso nti ne ma do hyehye pa edi ama na panti se no ne nyina ne se wo ba ye no be e fa ne se don't and do we na abaye we di aba ne chi hwe na wanya wo ya danto awase ma ubu mna so na mna chew se baye kine bi no danto awase baye ma ne ya chew agi esika Ghana man pani kire mi sem sanje pod betumi aboa ma na so afori nya bono homaden asum oman Ghana sompa boa makemeka mememo na konanim kan afiso integrity kasi ya dwuma nkontabo baye adwuma visa sabe ye fo obi adwuma ne jani pan so nya de opɛ na nhye pa ma ya nkyɛn de wanya dimra we so fa we tu ye ne wanya ne sare beboa ema sabe pro ne kan ka de him te Ghana man pani kire mi sem ena adwumade ade ba no na panti se ne nyina da wo bedi so na abo me kontabo eya adwuma o man Ghana m we yan krata free eya minister of in charge edema government communications Felix Ofosukwache a ode abonte awie de kase bo yade mo nkyekire mo esomo Yantua Kasiabone so na headmistress at the Machemu Senior High School aya Visanshia enin Agyei eden nsema betudwa e dia for how ye school for FM ewo niema a weso munya ewo school mu no ma sese ne de nya de a omowo no kirema esanse obi won ma baby o free eba school na wanti no ewo so pedan bi ehan a ebe school no sane ebe ya o free fie na oba school a enya o how FM ano bebre na so eni scant na ya de omo ne omo boyfriends ane omo girlfriends ana tete ache so hu ni say ye ha kese pa e de ma wom no de ogitum say o ha we de enye school for ne ha na mom akwaya te say sika no eni ho ni nti no na boarding house nsu ni ho ni nti no na wo so mo ne omo boyfriends ane omo girlfriends e ko no omo kotena into the adeside e to aban ni so mbomodin a no omo show how a school no FM no omo mpa bibi FM bo on so ne be school for ne so no omo ho be hen wom coming in, commuting from homes. Some of our students are forced to look for homes around and then rent and then come to school, which also poses another challenge. Some of them are even living with boyfriends and then girlfriends. We have that challenge. And some are forced into that situation, not that they intended to be in that situation. Coming in, commuting from homes. Some of our students are forced to look for homes around and then rent and then come to school, which also poses another challenge. Some of them are even living with boyfriends and then girlfriends. We have that challenge. And some are forced into that situation, not that they intended to be in that situation, but then the situation has come for that. So we would urge that we get a boarding facility. Enia uti ye aya Visanshia Agyei on a headmistress at the Machemu Senior High School. Sikanti o se dey o say boarding house ni one say school ni bi wan kasa no mu ni boarding house ye day school enti say wo benya na wo be free baby a wo free no aba school na mu be want so hind dan obu on ma cancel ni wakwadwo wa onim say ne o man ni mu ayedin enti ya say ne o boy bi wo ho no ma na wasesa ne ma na wakotena ne nchen wako school ho no no boy bi wo ho na wakotena ne nchen o la say school for ne dia mo ma wale kra sin ya wo na wo kan na asa na woni ya dia say wo ho it's school for oko social media kro mo ma kire o ma ya evidence say ne dia mo no mo nye nkola e bi o krom ha ndo mo no mo mpra na tete mo ne mo mpra na tete ene abata no mahuna mani o oba o SHS na wa adwene se obibia di kama wo di na kwato school mu a na ba bi obada ne se wo hwehwe ma ne dia uti a eden ati say so your awofo ne so forth because untimi nka se oba ni eni ba bi da no agya ne keke se na ma fra ne podo mo kwato hostel kra mu pie o de ne mpra twen ne de oya dan emfa oya da kra nyeyi ende oya dan na den ne say ikofitiele nwa faasifu de say ni mo okruma sika ye nto akase bo no so nana me kase no enkrabo prematemo enyasem kuma akra de ko so ne se obetia ne se ene ye nchede obi ya da ne nyane sem MPP emanyo kwe na afin so amayokwa do mo opposition no mo akire mo akase akire mi sem yan ganchira Ghana fo enso mo age Ghana mo ntete ne kabopre tema boso a oya chechenchenche ekoso nya sem kuma mo kire mu a o mo nim de ntia Ghana mampani ene o de ehwebe kumako ene o my Ghana ya judicial system no court no so Ghana mampani ade reset ni bia ko ho wanum akire mi sem yan ganchira Ghana mampani John Dramani Mahama sabi
se to abawie na se opese osesa eye institutions ni bi enipa hodo a court ana temu de Ghana man panin we yanto so aba and wo ha pa ne sen wanum e kire mi sem ehu benya pa se oman Ghana temu ene aposifo nsensem de nkaja ene abanhye ni twaka efise ne agye ne ho kra de afiri obampanin sem endomunim de enti na Ghana man panin John Dramani Mahama edne so akaka otemu ofo panin Chief Justice Gertrude Alaba Tekunesi Abase wanum empene ema ba mi mu adwuma nsom Ghana so temu ofo panin tene Ghana man panin atwunji media de asensan na manyokwa hodo ekirim se Dabida ye no ane se na me na Ghana man panin sabi ubetu ana ma wa mu hu ni se sabi na eyane mo ho nsempam na madwomo sesi ne koso no eye Lumba Party of Ghana LPG ene somha ne somha Kofia Poludi mupi National Democratic Party NDP ka ho People's National Party PMP eka ho bi ene mayoku pi eka ho amakabom ekirem se sana montu a Ghana man panin efa so na tete Ghana yamam na no sunti wane monte ase ne enti ase ekina kram na mayoku na ka se ekirem se yanka ntra Ghana man panin sana montu opeso otuo no we a dangerous president no person set this way say we ne sa no obi anya kwanya basom Ghana bo ne ho moden say sabi otemofo pani obetu na de so ba ne sanso na Ghana temu sensem no enko nkan na djuma odi ekoso na minority leader Alexander Fonyama ka gati no kire mi sem Ghana ba ko pe emu acha ba ya miensa anisifo agefa na de aka ne nyina nso ya Ghana fo de o kire mi sem wa woni anisi ne wo ya Ghana ne a wo ya ba ne tamfo betata awsam wakasa kire mi sem judges ni yanka nchira mu no lawyer for no say mon kan nchira Ghana man pani say de oye ne enya visa say meka say no sabe ukoto say aboa bi ye tata no ye twa ne men wan kan nchira say wonyan na ka nchira so we de menyan kwinti amfa me ho a odife no so de ba wosunti lawyers ni mon ka sabi wakasa chem say de yakro na ya tete na nipa hodo abana da fa omadwuma Ghana man pani John Dramani ma de reset na si wo no ma pam o mu nyina o kire mu a wo hye abosa de 24 hour economy dia ba eno ho asem de hwe mon kan ne atata na hunu na ekoso or the same said to ase. So I am humbly, as a practitioner of the court, I'm humbly calling on all judges, all judicial service staff to think deep about tomorrow, not to be too comfortable because today some government officials are promising judicial service staff and the judges of promotion. So you are comfortable, you don't want to speak up. We will speak up for the sake of posterity. We will speak up for the sake of posterity. So there is fear. Look at this Adwoa Agyei case, for instance. A judge is transferred, and when somebody is on bail, now the Attorney General is able to say that there are some exceptional circumstances that the person must be remanded, and a judge, a high court judge, decides to say, I'm remanded. A state intelligence official, somebody who has committed 20 years of his adult life to serve the state as an intelligence officer, is thrown back to on remand, and a judge sat and said he's granting the wishes of the Attorney General. Really? What is happening? Let's be careful. As a nation, all we have is our democracy. Should things get out of hand, we may not be able to control it. So I'm signaling us as a political class, we need to proceed with caution. All of us. We shouldn't take the power for granted. There is unemployment on the streets. The youth of Ghana need employment. The NDC government itself has already failed in its main promise to the Ghanaian people, 24-hour economy. It was not contained in the SONA. It was not contained in the budget statement. And they are busy with resources to attack justice, sacking senior military officers, youth who have been employed in the public service and in SOEs are being asked to go home. We now have two Ghana. The Ghana for the NDC that is in government, and then a Ghana for others who are seen as enemies. This is not a revolution, it's a democracy. So my respected colleague, I am humbly, on behalf of your fellow citizens, presenting this petition to you as a judicial secretary for you to deliberate upon it, read the content, table it before the judicial council. Every staff, every member of the judiciary must read this. Any awoti ya masibedwani a odo gina mo e de ma de hia wonom ewa futo no so kopia masibedwuma ya dom kuma no ba no dini na den ado nim nyamfo Alexander afenyo Marken eno wa kire nso na masibedwani gina mo e de ma de hia wonom ewo nhyiaye so Steven amwa e kire misa no montu aga na mampani tuyi ehu pa de magana bakosem te be ya manim yada ontwen service de oye no ehu pa no police in Adwoa, lawyer in Adwoa, court in Adwoa, and yes, who says, I'm a man of Buku Joba, one brand camp,
DLFM. Is this the democracy we want to live in? This is not. How many say about parliament, about emirate judiciary? Emirate judiciary no our who this now they are setting a very dangerous precedent in the history of Ghana. I'm a person who is not such a brand about it tonight. You didn't map about Sabi woman say, oh, for a boss, you know. I don't know this person whatever. Never say we do like I said, listen, DLFM 106.9. We not go sit down, Madame Chitinas, every day, music, every day. Go sit down, Madame Chitinas, every day. I'm telling you today that 2028, the new patriotic party of Ghana, the best party on the continent of Africa, the party that believes in democracy, the party that believes in fundamental human rights, the party that believes in the rule of law. We are coming back. We are doing what? It's DLFM 106.9. Any a wotia mashibo no jiremo e de ba de hia. Wonom ewo nhyiaye so wasate matenum. Ne den de Steven Amwa nene enauti. Yantoa Kasiabone Swe na NDC mebunu omuwa okre eye district nim ewe poe mantemu from Mampeni John Dramani Mahama se eye Eric William eye ayeta omuyi Mampeni yi ni so nembeye DC efema okre no mbomodian na ontwe ne nsan na yade mebunu no esansu esisu dua biom se ewo muso Mampeni John Dramani Mahama ewo ho kwan so obeyi obi aso nembeye MMDC yi ewo mpetemu sanso na mote asese ansa na Mampeni beyi obi no so mu sana hoke ka didi juma no eyade ekoye sanso na ninim de ewosoro eye niema owo no eyade mabunu no epese ono ana mbeye DC emfema wom na omo de omo kan de ekire se nya de omo pe Mr. Yete se ono na mbeye DC emfema okre intina yade omampani John Dramani Mahama ya adwe no wafa se ono ana omo fa no omo modiana ontwensa na emom omunyi eye Prince Henry Enim Oredu ano na oye parliamentary candidates ejina demand Samanyoku no ewon fimpi mienu ene aduonu nan wa abra ne yeto aba no se ono anoba mpumtu obetimi akoso ewon potem na abra mo ne nsɛmtwɔfo kasa no emabunu edi nsɛm sei etudwa John Dramani Mahama chow se Kofi Ayite yempeno Kofi Ayite yempeno Kofi Ayite yempeno yenti a yempeno no ene se ebra ye campaign no wan ye campaign wan ko campaign me amija hai ni kurom ekoye campaign 3 days Kofi Ayite ye hono wama oni some of the executive omunyina omamba enti ye besre ye nimu so say since Fujitobe time up around the time nyina wa obeba be DPC na wa nwuni a ye de DC you know den emma ono ene da ho oni nti na judge opare ado emra wa nya no a wa nya mpi no emani DC 8 good years enne adu ye nua Oredu eso yesre John Dramani Mahama say e pani cho bebre amfa Oredu ye den emra afeni edu ho onabo asiedin katia obehye ye bo wa ha te se nea ye nua no aka no se o ma vote no ekwanim ka krabia ono beba be ye DC se wanwini a obeba be ye DC yesre asiedu nkatia se gabo no wa krosu enti esese odi DC ma yinyina ya ne ye den ye ne gen ebra ye babeto aba a yehia oberema kukudrofo a ode nanim ebeba okre na one ye papa John Dramani Mahama abedi akono yenya oberema biara kopemo se ye papa ye ba ye dehye yade nyina Prince Henry Enim Oredu a ebo na ebo ne mrane se oye Fujitobe a wasan ababio na adenti na ewo se NDC eyi eye DC yi na MPP fo mom na eji omani abasa asem bi ewo ho a ewo se mpanifo
esuma anase empenifo etie yen okre youth yenumu asem adenti na ye campaign na ye ko bia parliamentary candidate etu kwan a chairman ene ne nkofo obia ni nachi agi se regional executives anase national executives bi ba ha say ansa na obehu se chairman ne nkofo aba campaign na se a ni ehu se ni odi okun nanimu a okokon no e wo se ye didi nso a ye kai no na ono nso edidi bi ene ya uti ye NDC mebu no mo wo okre district nim we prayer mountain mu enzamo so mayera mo mpe na amoso mo mpe no yampa nam say ya doso ana sika meboa so mo sis nipa na o mampani ayi no asa MPP fo ne omoji omani samom asa mankasa de ye omode hie no mani anye yes obi a wani interest ukuri ai Ghana se bedwo sika yenko yanim yanto akasebo se yenko piemam awa sante mantan yenko piemu ewa bosome frɛ ho mahye bedwane ne den ede na Kwame Asafo Agyei Aye ede nsɛm atodwa echiremi sɛm pempenso maduro die Ghana mampanin John Dramani Mahama ehu behia paso behwe wachina akopiemum ewa dehia wonom ewa bosome frɛ ho awa sante mantan viso makwa nyinada asai kram ewo mpesua no so mahye bedwane echiremi sɛ akopia mahye bedwamum pada bia de obanya kwanya obɛkasa mahye bedwam no okasa na yura huye pa evrisa hwe akwan do mpotem hono ma ne nyina da atimi asema mpuntudwuma pa na dwade hu sensem de nyamianim ne kure ni enkwa nka ne ye kuram emla ne sentrefo kasa na ochirem se ne investors ahodo ma made kopie mokro nom ekwabo ma dwade ko nkan no wanom entimi nko evrisa akwan ne nyina da sese wo mpotem hono ma adete ye pam bosme fra ho ma se badwani akasa echirem se kopie mu mpotem hono ma ya kan cabbage ana afenso eye atosode ahodo a potem honom ebuso ewo ho pa nso se be ye bebo na de hye atimi atwa de kokro kesi makoto mazika busuo no enye ye ni senti akuafo ni dua ne nyina da kanwuram na ne nyina pro atete na ase akra ni senti o kirem se ade be ko bebo na adwadi akonkan na akuafo nso no baya so abiribra na matumi ate de akwadwom akoto mazika busuo no Ghana mampanen John Dramani Mahama Ghana fo pagya Ghana de ahye wonse bo mode na de hye wonu abosomo fra ho akwa ne kosiesie kama na adwadie no entimi nko nkan ye firi se ba ne sa no masetrem aya hadwene ye pam na Kwame Asafo Agyei akase echirem sem enanim yada ohwe anim sem puntudwuma ba koso ne nyina ne se Ghana mampani boa na se kwana mu siesie ade hye mo sika bobaden ede omi sika akohye eye puntudwuma akoso abosomo fo ma de hye ne so puntudwuma mo pe no wono msa etimi asoso de sem sei ede to nsantwerefo anim ya yese abawa bia ne ho fepa badote ekremanhwe bia sebe natai hyemu ni musiesie mu ni makeup ni niama enye yi se be ma papa bi ehunu no pejano no sesa natai no kire no se ne yesiesie ho eto wig papa bi hye no eto makeup papa bi ye no bo sampa one Cinderella and I did komono that is supposed to me friend for you when we do this thing ye kwai no you will be in Kumasi you will be in Accra baba beto asase oboso be friend because you would buy a lander otihwa now who say in sutine at waterfalls now to feel at the comfort of your house and you are watching sham cast side honi na ne amanfo babeto asase people want to come there obaso ya no pano now to feel now hwebo so ntwe no said da ho eno kra no ayaresa the relaxation alone so me I keep priding myself in niema nyame dia che and nye common my challenge from parliament my challenge ni pa bebre say catch constituency back on ono kwa constituency back no or water force more than 10 ono kwa constituency back it doesn't happen even Kintampo kese back pe no correct any ejihu ye so mention all boti force but just one constituency is blessed with so diverse a lot of them so I believe that strongly ye share ye kwa anywhere because ye kwa anywhere and ahoho a ye sre wom so mo mra mehwese ne hotie Easter so hwankase solid unya nine so it's a beautiful area yes ye kwa anywhere then the kwa na ye twitwa na ye motrabo no project the God gifted sites no be person ko hwe Adwoa waterfalls obi ko hwe Dani obi ko hwe Subri ne kwa na ma eye bosome fra ma se badwane kasa mu na wo kire mu sem yanka nkyere adehia wonom wo bosome fra ho nyina sem mikase yankopɔ na Ghana mampani John Dramani Mahama ebo obidin se ono emeye DCE emesoma adehia wonom ewo bosome fra ho a atadwufo wo beta na chi ye pa efirisem wei enyamanyosem
wo mi so no MPP ni de nanso eni senatia banwa so nti wei empontudwuma de yemfa nya amanyosem ti enipa bi Ghana man pene bebo ndin so meye DC no beta na chi pam wasan ka se kirem sem wakasa de a kira sem members ni nyina so obi Ghana man pene bebo ni din no omonye so na nto abanfa ma no nya 100% every sem e ban se bebo empontudwuma mo pe no wonem sa asoso no so kire nsem sei. You have the workers. Meshia umunyinani omakasa. Meshia the assemblymen etuaba no. And metimi akacho se boso me frɛ ho. About 99% of them are MPP. Me no omakasa se me nuanom. Mesrɛm. Nia NDC bebo ni dia ba boso me frɛ ho bia mo nkɔma ne 100%. Wow. And you know why? I'm a politician. Exactly. And I understand when somebody yakotuaba na mate me hu se we yantuama me. Naturally, it has a certain toll on you. Now, there's going to be a very big attention to the district assemblies and resources because I'm in parliament. Sure. Minim sika ya approve eba me the district, and who is going to spearhead the sika? So give him the nod. No, who's the one need to me no anase the card to become DC, Mona Modemano, Yedikai. Two, afe mono man is to me you have that right to participate in decision making in the district. Me, one of my policies say, me mpesa bosume freho will come into the light, into media in a bad way. It me bon modian me masumbiaba. Also he that to na bosume freho there a lot of issues politically, even internally. This time round, I am trying so hard to manage everybody. Me anybody, but I try very hard to make sure that constituency bohono ebeju and so bibi be free bibi bosume frɛ ho na watia na yasem papa na nya de bone me bohu mode me sra manfo. Even if there is issues we have to critically deal with, starting free internally ni enkan wasem. So I am urging them. I know what is coming to the district. Now you train DC because one of our major concerns yakwan Eni a wotie ba se badwane ogiramo de ma de hia wonom ewo bosome frɛ home ne den de nana kwame asafo agyei aye nene na wotie yi Yantua Kasiabone so na baba wa fefefe bi ye friend no Tamilo Odunsi oye British Nigerian nursing student achese yade ana na niji ho pa se dachi bia no oba beye nurse ni no watimi ahwe omo yare na nti yate ene chese yade ana mpena abomodin ade sekan etimi awo no aku na chese na aka 2 days pe na okwakoye ne graduation na chese ye nurse adwuma na da na ni so no watimi aba be fulfill e ama ono ankasa ne ho na ne TikTok name Tammy Dollars achese na de bia no oba social media oba no abeche said achi bia ne de nurse adwuma no pese onya nkasa na aka na mienu na ne da yesu ni na abem na chese ono a ne boyfriend etimi agi ne nkwa de afri ne nsem na yade ani followers ani na busuafo ni na ba social media no so a omo chomo ra huye papa se Tammy Dollars yi na ono akasa ne boyfriend etimi agi ne nkwa afri ne nsem. Ti ne mpra na kuno ne ga ne mfoni ni bi na da ho no no ne videos na etwagu o Facebook no so no abaya comment say na se na nsen de yakwan ya de mo fa so na enye osika mema na de na mo ye sa de mo fa so na nsen nyamia no mukure ni enye fine machine sika kra wo ho anka ja yesu ye hwe ne mu nsen ka me ne kofi ya ba wade yanka ye benya bie na mo bo mo todwa sa no me nwa fa asifo ye ne ma fa die yesi ye dolso na wo se mukun we bia na Dabio, ya kana wanti asia na mesi ana mona yetu ne nya na mopa. Ana nubone na aba na boys no mo no numbi on. Omo nom na se ready die. Sika yanken messages na yenko ye ne wate na de mo ye na kwa da me wure kura ho. Den wa fase bone ben kura na me sa kwa mo nansen. We free master planner junior kentampo na wo kire me sa wo da kese yen konfama ne na danfo ba ko no aye ni nua pa from another mother kese God yo yate nyankopon hira ne pa kese onye okese pa mo a woda sonko we nso afre stante na wo kire me se nyankopon aboa Ghana o se anya sa pa de be kakra Ghana fo nyinam kane nya bibie o se Ghana mo ya nyinam kane light no ye nya bio esta ya dase we nso fi kofi parliament na wo kire me se nyankopon pa nim no kure ni Ghana de dabi oya papa wanya asem wonya bonu so asem ha o se papa kura mpodi a ye mo aba so ne ye town wo ye bonu so ne ye bo aba so ma bem kura ne ye bewura yi o hwe live edi free agra wo bikuma apaya da kofi parliament Richard Ahene o kire me say good afternoon to you Pentecost at Atakwado Kwadwo Krom twaba wo de she konkrom
Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne Adwoa Agyei Sikapa se kasebo no emu oda part sasa bia no hwe live edi free DJ Ghanaian fidie ni so great station DLFM next ho no hwe kasebo no edi free se emu oda part sasa bia anoma no mayem ne adwumaden a yebo edison DLFM next ne yenso yada ase yen kopi obo ase a ba ma ha ma obo ase ne wo kire mi se hey NDC party executive in Ashanti region are the face of illegal man in greeting to no cre wo ho dance die mo de mo je mo home na o mate sika kasebo no se ebu nukom me wa fa se for no ebi mo aso aden na se da mo kekai ka mo nsem no aya na me nim so mo ho dance die dia me nim tra sika ma yen fa wo da suruku e ma empenifo didi so na yen so so wate na no ma cha bo so wo ye den ano ma cha dua so wo je den hey kase wo je bo hey me wa fa si kofi adin o Anoma chedua so a enti na me kan ye no anoma o chedua so a oye den ojebo yenko yanim we eye happy birthday confirm Mr Prosper eye agbawu wo ye head teacher wo tutu Methodist JHS na wo Eastern region na mo bo atitire na nimpo mo ya kyerefo abaso no 2024 JHS no wo na wo je best teacher wo Eastern region won so ukopiem wo best teacher in career technology play technical skills no wona wo sanje best teacher nti senior man ene wa wo dante yebo abaso yi pam Mr Prosper agba we head teacher at the Matutu Methodist JHS nyame nchira wo yi pa we every berima Kweku Saki the second dodo abonam na ne said dache CEO at the Dax multimedia no say yemfa wo dak sunku we yemfa man yankopon nchira wo panel dwumaden a wo po at the som epie mantem titru ene tutu Methodist JHS no yankopon nchira wo pi when so ekwa edema PK wo mankasim na aka na wo ya presenter edema Casmite FM eno ewo mankasim pote wonto kirem sem ene wa wodan senior man PK yankopon nchira wo pa no nya okesi wonpagya wonfra domo enkwadum tie ne be ma oboda na ada so no former presenter edema Casmite FM yankopon nchira wo pa no mpagya wo enfrofra domo na onfon kwa dum happy birthday enko enfama PK wo mankasim aka ne no now ye semtreni edema Casmite FM. Happy birthday we so kwama scholastica kujo ufreye huni valley uye student Holy Child College of Education Waterkrade we free wankasa sweetheart Ebeneza into scholastica kujo Ebeneza so odo ye papa and na ya wa wude de oka ne sanya kupon sha na onya okese FM ano na da achi bia de modwen abom no ebetimi abemu ede amamo ene de birthday galo na unia no wa mfa waya DJs gibi away. I'm so good to play no say the Oba we hu no. Me hu no. Oba we hu no. Akopia o mountain so no di bia san me. Hey. Na me ka kire wo. Ogusu wo ho. Enti we say happy birthday to Madam Matilda Owusu Ansa. Mama, ene wa wo dente Yankopon onte na nimu fa nkire oye pa onpegya wo. Na onya okese anyu mfra domo enko ademu so Madam Matilda Owusu Ansa ne wa wo da everyone kasa wo baba odo oye pa. Sandra Joyce, osi enkancho se ne wa wodenti onpegya onfra tumu na onfa kwadum so happy birthday en confirm Madam Matilda Owusu Ansa every Sandra Joyce nchen na osi yemfa wodak sunkuwe na yemfa ma we na kasebo ne ye si emusamufo no eye maze mebelantwi ne semu edema yen Kofitela the nation's MC dwumade bia wo de no pori obedi anim se MC dia to nsa fra baba beboa wo ode ekopiem o Facebook no so akenkafo esin kunwa besoma wie no edi amagye so eye takwade kodwo krom twabe wode hye konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka ehunsuo mpone mene Adwoa Agyei Sikapa ya so hwan na eba na Adwoa silk efifi muhima achire muhima radio mu yasanti enkacha hima ene da be ene Monday enti ampa ye bedwa se papa Charles Godofo so ne na ne da enti mo be de onim de besi one hwan na eba one sexy general ana kwame afum hu ma de ayi manage ne ho pa so osu a lewani ade agurade ne manage no sunu efe pa ahu Miche DJ Ghana man why e go to station DJ DLFM next me chia na pa senior imamu nyina monitor ade hye